sé Tilleadh Dhachaigh le Ùr-Sgeul Patrick Campbell a hacam an seachcuinse. Leor as a bhfuil an príomh character na haimhse. Agus taimhs caran anasoch, well, nachher taimhs an anasoch coiú, ach ha dyr fi ceintoch a bhfuil an nuine seo hast bio, vai bio ag alma choci fór, a ha cwjoch rwtyn torn as at ras an an echtri eichking, agus rwtyn a hachras as an amri teach, cwjoch. Agus ha an taimhse seo, no an duine seo, Peter Soharnach, a siúl trene operaen agus cúl lochailse, agus eventually ha cynnych ag differúne, agus ha gianú differúten nach gianag taimhse, hyrle tú bia giche sa gol, ha malajike agus tickert, ach ha chularút man turisa ha seo, no realte an dói no os realte stocha. Agus as a chrimaka ha seo, ha a gianú diachin, sé diachin árstíre a haun, le pís barstoch, agus keistin man a fís barstoch ha seo, agus ha trichet poingen rim fein edda diachin seo, agus nóta na kosh. Cynnig, gyda seo a rwta ha cwtramach an a litrachas na garig. An litrachas a higsing, a scrútag, a vínichag, agus edar hengachag. Ma chorste se itje riút, heid de fennisachag. Caili tú fichen sa noig poingen. Agus caili tú a foing ille, ma niu jokes an bi, a ha macha aatje, e.g. J an jiffer etar solmorostig, agus tai cúig. Féimi tú fas na siar, mas faiw mach as an tai cúig. Wel, ha sin rwtig an crwai solmorostig sylimi, ach sin siorsa avachgus heg an Patrick, agus ha shouting ein cwjoch, jyn y cwsfyrn ha fanier, ja, agus ha fanier gan y characterin, echtri na gaeltoch, Criomagan na gaelig, agus oolach echtri, agus mar a hwst me ha os realte ag amanen, gaan er sin ceintoch a fel essen fier, a fel na dynje ille as an drish a fel an taimhse seo a bliing fier. Coec a ha fis, agus is doch a fiús na ha a levig, ha fiú bulach ceintoch cohan, agus dé ha roia na de rukase a chiaun amish as a chul. Ha gach capital enamachug at some station evan clia etter operaen agus cúlmochailse. Agus musit ha na capital an gurich agus jo trolleleor seo oosach lua gan ela idir go tomatoch no go durwe levig sa ha leid an eich mus de jolshin. So sinne Tilleadh Dhachaigh le Ùr-Sgeul Patrick Campbell a de leefse pene J. Barrow, bevelum clinching ma ha bergen akef ma no donna agus bi me rashin a le Criomagan ille.